gute udashobora gukozaho moto yawe. Komanga akariro kawe woroshya gake gake kuri amburiyaje ukata. Kuko impamvu bitagoranye ni ukuza mukatugana muri Action College mukaza tukabafasha mu minsi itarenze 15. Gana Action niba ushaka kwega indimi, Gana Action ushaka kuba umusere, Gana Action. Murakoze. Amazina n'ibisanzwe ni Tichayeme. Tukaba noneho tugeze ku isomo rya kona. None murakaza neza muri Action College. Ubu noneho tugiye kureba uko ikona ryacu turikora. Ese ikona riba rimeze gute? Amakona yacu ubundi aba ari amakona 7. Amakona 7 yacu mu kugira ngo tuginjiremo tugende twongeye dukorera itani, kuko amakona ntago ugendamo gusa guhita usoza ikizami. Wapi? Amakona yacu twinjiramo tukakora n'icyo bita litani. Ubwo ni ukugenda ukongera ukagaruka. Kugira ngo rero ikizami cy'amakona kikorohere cyangwa se ugikore mu buryo bukoroheye, hari formule bisaba. Iyo ugiye kwinjira mu ikona ryawe ugitangira ikizami, uba ugomba kugenda wegereye ikona ribanza rya mbere. Wamara kwegera ikona rya mbere ribanza, noneho ukahita usigamo za santimetero zacu 30. Za santimetero 30 zacu iyo umaze kuzishiramo, ubwo ukumva yuko ya maboko yacu niyo ahita ahererekanya, ya maboko yacu agahererekanya iki, agahererekanya amahembe yacu tugakata ikinyabiziga. Apana ariko gukata iki, gukatisha umugongo. Kuko iyo ukatishije umugongo nabyo bikuviramo gutakaza amahirwe yo kugira gute yo kurata ikizami. Kumva yuko iyo tugiye gukata ikinyabiziga cyacu turacyegera tukacyegereza umugongo. Iyo tumaze kucyegereza umugongo, ubwo uri kumva yuko twagegereje umugongo, ariko iyo ugiye gukata wirinde gukoresha iki, gukatisha umugongo wawe. Ukumva ko dukatisha iki, amaboko. Za santimetero nazo twabanje kugira gute kuzishiramo. Ukumva ko kuri buri kona naho ukagenda ushiramo iki, ushiramo za santimetero 30. Iyo utazishizemo, iyo ugiye gukata, inyuma hari ikintu bakandagiraho kakuma cyangwa se stade. Ya stade itigenda ikagonga iki, ikagonga rya kona cyangwa se igasa nkaho irikoraho. Kandi ubwo irikozeho niyo ritahirima, aho ngaho amahirwe yawe yose aba yagize gute, abarangiriye aho ngaho. Rero ikizami cya kona ni ikizami cyoroha. Kiroroha mu buryo bwose bwumvikana. Iyo wumvishe izo formule ukazikoresha biragufasha ku buryo ikizami cy'ikona kikorohera kuruta ibindi bizami byose. Kuko abantu benshi cyane usanga bavuga ngo ikizami cya moto ngo amakona aragora, ngo birabintu ngo kugenda ukatakatamo ngo ni ibintu bidashoboka. So ariko birashoboka. Birashoboka muri Action College. Muze mutugane tubafashe, tubahereze kategori ya kategori A, kuko birashoboka. Amakona yacu dore aya ngaya ni kuri tuyakora. So okay, rero tumaze kubona yuko ibyo twifashisha dukora amakona cyangwa se amakuru y'ingenzi. Ariko amakuru yonyine ntago yonyine aba hagije, tuba dukeneye na pratique kugira ngo tubanze tumenye ese nimba umbwiye ikintu, icyo kintu koko gikorwa ko ukimbwiye, cyangwa se uko ukimbwiye niko kigomba gukorwa. Nibyo tugiye kubona. Hano murabona hano amakona yacu. Aya makona nkuko nabikubwiye, kwinjiramo no kubanza ukegera rino kona rya mbere ribanza, kugira ngo nujya gukata, kuko nubundi burakata ukategera rya kona rya kabiri ukarigonga, kandi ugashiramo ya ntera yawe ya santimetero 30. So noneho nibwo tugiye kubona hano amakona yacu. Aya ngaya nayo ikizami niyo tugiye gukurikira. So murakoze rero, kurikire turebe. So okay, aha naho rero urasukambara ya kasike yawe, twibuka none gufunga sentire. Twibuka gufunga sentire yawe. Aha ukicara ku kinyabiziga cyawe. Aha ngaho ivuye muri circulation ukwita ukomeza mu makona. Hano tugiye kwinjira. Abanza ugatunganya ya mahembe yawe neza, kumva ko atakugonga ku matako. Impamvu tuyazamuye nuko iyo ukasa akakugonga hano ku matako byose biba byarangiye, kuko urajya kwikata bikanga. Kongera ukazamura akantu gatoya bitewe n'uko ureshya cyangwa se nuko amaguru yawe areshya. Hano mu makona dukoresha fitensi ya mbere. Hano tugiye kwinjira. Kandi ikindi ugomba gusa nk'uwegera moto yawemo ukayegeramo kugira ngo ubone uko yikata. Hano ukinjira wegera rya kona ryawe witonze, ugakomanga akariro kawe. Ugenda ugakomangaho witonze, ukitaza ugakata. Witaza gake gake akariro na amburiyaje ugenda ubibalansinga. Ukitaza ugakata gake gake. Kirinda kureba rya kona ryacu. Hano ahambere tuba twasoje. Kazenguruka neza witonze.
witonze, ukongera kandi ikindi aho wasohokeye ntabwo ariho wongera kwinjirira, ukongera ukinjira wegera rya kona ryacu rya mbere, ugahita ukata wasizemo za santimetero zingahe 30, ugakomeza ukomanga akariro kawe woroshya gake gake kuri amburiyaje, ukata gake gake witonze, ukongera ukagarura. Ubu aha ngaha niho ikizami cyacu tuba tugisoreje cy'amakona. Ubu hano ikizami tuba tugisoje. Hano n'ubundi nk'isanzwe ugiye kwinjira wegera moto yawe ugasa nk'uwegera rino kona ryacu rya mbere, ukomanga ku kariro kawe witonze, ukomanga ku kariro ugakata byinshi cyane hakiri kare, kuko iyo utinze no gukata kandi uba usika ikinyabiziga cyawe kiri kugenda nabyo biba ari ikibazo. Ukomanga ku kariro kawe kandi iyo ukase wirinda kugira gute kuzunguza ya mahembe yawe, ukayikata ukayirekerayo witonze. N'ubundi nanone wajya kwinjira ugasa nk'uwegera rino kona ryacu rya mbere, ugakata neza witonze, ugenda pana kureba iki, pana kureba ikona ryawe, ukomanga akariro kawe na amburiyaje igenda uri baransinga. Ubona yuko intera iri hagati y'ikinyabiziga cyacu n'ikona haba harimo intera ihagije ku buryo udashobora kugira gute, udashobora gukozaho moto yawe. Hano amakona yacu naha ngaha tuyasoreza, wegera moto yawemo ukayegeramo kugira ngo ubone uko uyikata. Hano ukinjira wegera rya kona ryawe witonze, ugakomanga akariro kawe, ugenda ugakomangaho witonze, ukitaza ugakata, witaza gake gake akariro na amburiyaje ugenda ubibaransinga, ukitaza ugakata gake gake, ukirinda kureba rya kona ryacu. Ubu hano ahambere tuba twasoje, ukazenguruka neza witonze, ukongera kandi ikindi aho wasohokeye ntabwo ariho wongera kwinjirira, ukongera ukinjira wegera rya kona ryacu rya mbere, ugahita ukata wasizemo za santimetero zingahe 30, ugakomeza ukomanga akariro kawe woroshya gake gake kuri amburiyaje, ukata gake gake witonze, ukongera ukagarura. Ubu aha ngaha niho ikizami cyacu tuba tugisoreje cy'amakona. Ubu hano ikizami tuba tugisoje. Hano n'ubundi nk'isanzwe ugiye kwinjira wegera moto yawe ugasa nk'uwegera rino kona ryacu rya mbere, ukomanga ku kariro kawe witonze, ukomanga ku kariro ugakata byinshi cyane hakiri kare, kuko iyo utinze no gukata kandi uba usika ikinyabiziga cyawe kiri kugenda nabyo biba ari ikibazo. Ukomanga ku kariro kawe kandi iyo ukase wirinda kugira gute kuzunguza ya mahembe yawe, ukayikata ukayirekerayo witonze. N'ubundi nanone wajya kwinjira ugasa nk'uwegera rino kona ryacu rya mbere, ugakata neza witonze, ugenda pana kureba iki, pana kureba ikona ryawe, ukomanga akariro kawe na amburiyaje igenda uri baransinga. Ubona yuko intera iri hagati y'ikinyabiziga cyacu n'ikona haba harimo intera ihagije ku buryo udashobora kugira gute, udashobora gukozaho moto yawe. Hano amakona yacu naha ngaha tuyasoreza. Mwakoze kudukurikira, dore budusoje ikizami cya kategori A. Ari twahereye kuki? Twahereye kuri ya sirikirasiyo tugeze ku ikona. Ikona ryacu rero niryo dusoje, mubonye uko ari ibintu byoroshye cyane, ntabwo bigoranye kuko impamvu bitagoranye ni ukuza mukatugana muri Action College mukaza tukabafasha mu minsi itarenze 15 ibizami byose warangije kubimenya. Cyane cyane noneho kuri iri kona ryacu dusoje, ni ikona ushobora kwiga mu minsi 4-5, ikona ry'ikizami ukaba watangiye kurinyuramo. Ukumva yuko rero ni byiza cyane muze mutugane muri Action College tubafashe. Murakoze.